Бүгінерге бүлік орадығар контролдыр соттыр органдар қолбұқтарын конференциялары болы. Меседегер кризис кемгер коракка, районларға, үбі қырчыны сыға қалты тұту тақсыватын тұғығар тоқ мерені ылыны қосебін ұрыттылар. Республика улустарыттан бир бастакыннан контроллур соттур палатата териллибит сиригер бүлүүге, токсуньо туткүнүгер улус жахалтатыгар республикатага аан бастакы контроллур соттур органнар колбохуктарын конференцията болан аста. Поселениялар бербит полномочияларын толору туһунан. Муниципальный финансовый контроль полномочияларын берилерин туһунан кепсеттибит. Кайдах бу маны биһиги үтаммыт, көрөммүт, туохтухан агалык бутун хөбүйдене. Конференцияға Союз президиумун составын талылар. Манетеңе финансовый контролга берилибит сорудага толору туһунан семинар ытылынна. Республика вытыгар по аспытылтаныла. Бары практически бары районнарга бартер контрольный счетный органнар районнар ая терилиннелер. Билинги сыл бу сорок путен бу кризис келенехернен хебастамет биге бюджет качытын. Районнарга, кораттарга өссөдөгүл бер келамет бу финансовый кехилер сыйхат тут качыны сыйхат туттулар тасваттарын тугар ону үлерирге сыл сорок турорна бу улахан муньяга ыттыбыт. Түмүкке конференцияға тылақтыры бир сүбенден резолюцияланынылар. Онна анығы сырыға саңа тәрелебет контроллур соттур палата сиригер усалданға тәрерді бұланнадылар. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлюлуға.